Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hintay basa ti Santiago 2, versikulo 9. Ngam agbasol kayo, numangidumduma kayo, babaan iti postorada. Iti imatang tilintag, maibilang kayo, ama nagbasol. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin ako na. Di mo't laagayabon ni Jana amangan. Saan samot nga glutluto? Inka man kitaan. Agibaon ka manan. Sikan Siyak ti inauna. Saan arumbang nga ibaon na. Wanan, inakitaanan. Day talati ka na yun rasrason mo. Jana, mabisin kamin. Nagbayag ka mo nga gluto. Mabiitan. Aguray kayo labit. Darasamot at agluto. No kumangamin tayo may naktinulungan. Dinalpas ko man. Agreklamo ka pa'y laang. Darasam kititi agluto. Wow! Tinola ko naman. Mabsugak manan no Uy, kastilaan. manang, di mo mo't pilihan amin alasag na Kukuha mo't amin nun. Tatang agreklamo manin ni Gina. Ay nahadi na. Bayam ani manang mo ti umunang agala iti sidaan na. Tulang tumanan ti ibati na kada kami ka ni Jana. Ay agtal na ka din Mangal akpay laang iti sida. Siyak tinagluto. Iso ako, kwak jamay sa alupo. Lupo asasawumot dita. O, Dina, sikan ti sumarunong agala. Anya pa nga ti alaap dita, kat inalam mo't aminan. Parag paglaangan tinabati. Ay, uray di gulangan ti sidaag. Apay ngay, tapayak langan tinagbati para kanya. Ay, gusto daytan para kan ka Jana. Kasapulan damanang mo ti mangan iti adaw. Tagis eskwela da. Kun, agbalbali bolak pa'y. Iso kasapunan ang napigsa. Ngam si ka Jana. Adda ka lang mat dito'y balay. Rumor ka man, Ada practice may jeskulaan. Agmalmalamak nga awan. adamot practice ni. Asino ngayon nga tatimangila ba iti uniform ko? Di, ipalabam ka ni Jana. Aywan gaya man niya. Impalabak amin amuron kon kankwana. Inak man mat nga rod agpalabakan kwa na. Nagadumat tan dagito ipalabayo kanyak. Labaan nyo mat ang dagiti badbado yo. Nagpipigsa kayo mat Agreklamo ka? Ha? Agreklamo ka? Ako! Ay, di nakpuputan manang. Diyak nga rod masangot aglaba! Ay, andaya manan dayta. Agap-apa kayo manan. Daytoy tumat anak yu ani Jana, tatang, nagsadot. Italaang agpalabaak iti badok, di na pa ikayat. Adda nga rod papanak. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak ag training iti basketball. Jana, labaamon Sumat lang awan aramidam dito'y balay. Nagadan tilabaak, tatang. Nagpalabapay ni Manang Dina. Talaga naglaing ka nga reklamo. Adamot washing machine. Unmat nga main, usaram ati washing machine. Ngam jay uniform ko. Masapul agil-gilam tapuraw day jay. Labaam anay bag, ha? Manong! Adaak! Awan samot tao diti balay da manong. Napananda ka ta. Adamot mangmanggag ko di talikod. Ang mga no ni Jana dayta. Ay, kunakon kat nga da ka dito'y likod. Auntie! Nay, nagadun day talablabaam. Wan nga ron, auntie. Ay, arakupan ka Oh, ng auntie. ay, nabasbasa ka mat. Ay, nagadungamin tilalabaak. Apay, ayan dagiti kabalay mo. Ni tatang, napan ija bangkag.
Ni Manang Jane, napan basketball. Ni Manang Dina, napan itibalay ti barakada na. Naan ano day ta, imam? Ay, ang dardana, auntie. Tanasugat, gap iti panaggilgilgil ko. Ay, unay matdagita akabalay mon aya. Di da ka ammo akasyan. Kat, nagankaan. Saan pa'y, auntie? Mabisinak nga rudan. Ingka agsukat, tamapantamangan dita restaurant. Tauray siya kat mabisinak matan. Kita man ti aramid day jay ajana. Ay, masipat ko day jay inton sumangpat. Di pa'y matnalpasan naglaba. Ngamawan mo't dito'y balayan. Pinanawan na ti trabaho na. Ipulong ta ka ni tatang inton sumangpot. Ipulong mo pa'y laang, disnugam kit din at nagnakam. Nay, handa kayo matgayamain. Wan tatang, kitaan nyo dahil trabaho ni Jana. Di na inlepas ti lalabaan na. Di mi mo no sa dino tinapanan na. Awan dito'y balay. Awan mo't anasangputan mi, tatang. Nay, napanan na ngay ngatan. Ay, sana mabalin nga agwaywayas ni Jana. Ang mga numaisagmak. Ay na! Auntie, nagmayat gayam tagpasyar dito'y zoo. First time mo, ti umay dito eh. Wan, auntie, ay na, nagadugayam ti tao. No kayat mo, kanayon tan nga agpasyar dito zoo. Ay, kayat ko auntie. Ngam, kasano ngay dagiti trabaho ijabalay mi. Anya ka di aya dagiti araramidam ijibalayo. Siyak amin, auntie. Siyak ti para luto, para inaw, para linis, para map. Siyak pa'y ti para laba. Ay unay mat daytan. Ung tandak mat, no jak malpas amin dagiti trabaho. Ay, nagnangayon. No maminsan, Minsan na kitusan nak ni manang ko ajin. Ay, auntie, si kalaang tinang ibagaak iti daytoy Kuna na ngamin ano ibagak iti sa bali. Amangan no kabilan na. Ay aramidan na kan kadayta. When auntie, naungat dagiti kakabsat ko. Kat ni tatang mo ngay. Uray mat ni tatang, naungat mat kanya. Kanayon nak ngaungtan. Panagrik nak. Saan nakakaykayat ni tatang? Bayam takasarita. Ang di mo ibagbaga asyak tinang ibagakan ka, auntie? Sigurado ngamin ngaong tandak manen. Wan, di kag danag. O anya, kayak mo di agawit. Sige, auntie. Ngam sakbay nga agawit ta. Igatangan nakman pa iti ice cream. Kayat mo ti ice cream. O sige, igatangan ka. Ni, lugan mo't ni auntie day tatatang. Kuna kon kat. Nagkuyog da ka ni Jana. Napananda nga ta. Ay, Tatang! Adda kamin! Di mo pa'y nalpas na ito'y lalabam. Pinanawam laptan. Kwamin. Siya tinangawis kan kwa na, di na. Di mo kumaungtan ni ading mo. Kan italaang mo't nagpasyar. Ala, ingkagluton. Win manang. Manong agsarita ta ko ma. tanya ko matipagsaritaan ta. May papan ka ni Jana. Iti sitwasyon na. Nasaya at maiti pa ng trato may kan ni Jana dito'y balay. Awan ti makitkitak a problema iti dayta. Nasaya at kadi nga iso amin di agluto, aglinis, aglaba, idinto tadagita kakabsat na, kat agtog-tugaw kan agbuybuy adalaang iti TV. Gagangay tagis eskwela da. Ni Jana, mabatbate dito'y balay. Anyang arot ti aramiden na ngay. Ay, syempre, kasapulan na mo ti agiskwela Kasano ko maapag-eskwelaan? Narigat ang masurwan. Sana makauawat. Kasano ko maamakaluto, makalaba, kan makalinis, no narigat asurwan? Ay, kan may sa.
Gastos laeng no pagadalan. Amumat. Ay, natay ni Mrs. ko, edi nyanak na ni Jana. Siya laeng ti mangisaksaka, di ti panagbiag may asa nga pamilya. Nukasta, alaag nga rod ni Jana. Anya, Agyan iji balay. Kat siya kung ti makaamukan ko na. Pag-iskwilaag. saan akas karina dahit ang ising-singasing mo? Saan ama balin nga agnanayon akasta ni Jana? Kasano no awangkan? Itanto pa'y nga adda ka, kat di taam mo nga ipatag. Kasanon tulaangan no awang ka? Alaan ni ante ni Jana. Nagswerten nga eh. Siya klaangan at alaan ni ante. Anya asika, siya klaangan Agtal na kayo. Narigat a desisyonan da ito'y abanag. Isungarod akin kidawak ti kapanunutan yaw. No palubusan yung alaan ni ante ni Jana. Awan ton ti agtrabaho dito'y balay. Jak lakit di kaya tagluto kon aginaw. Kagurgurak na kita trabaho. Oray siyak mata. Jak kaya ti aglaba. Tatang, kasapulan tayo dito'y balay ni Jana. Saan nyo nga ipalubos nga alaan ni ante? Dito'y laang balay ti rumbeng apagyanan na. Jana! Jana! Apay manang, Apay nga. Nangipanam ijay bolak apang basketball. jak mat nakit-kita, manang. Anya saan? Kat dito'y laang sirok tilamisaan tinangidulinak idikalman. Awan tinakit-kita. Nito ipapilit na. Talaga mat ngamin nga awan nakita. Birukam! Manang, adar aramida. Birukam ko na, nay. Pangbirukak ngay. Basta birukam! Nagloko kan? Damagampay lang kanya? Ala, inka birukan! Darasam! Awan mat dito'y balay. Anya ti awan? Ha? Kwa, birbirukak jay bolan ni Manang Jane. Bola? Wen manang, mapukpukaw ngamin. Kat na impabulod na iji barkada na. Ha? Bayan tamapan kay bagakin kwa na. Manang! Berbero ji bolam? Wan. Malagip kon. Impabulod ko gayam iji barkada. Adan samot kabkabaw mon manang. Nalagip ko nga imay paygayam ji barkadak dito itapno buludan na ji bola. Kat ibagamon akan ni Jana, asar dengan nanti agbirok, takaasimot nga agbirbirok. Bayam ngagbiro. Hoy, Jana, nagkunang agbuya ka iti TV? Itaak lang mat nga agbuya iti TV. Ingkakit di agluton, tamabisinton ni tatangin ton sumangpet. Siyak matlatan ti aglutluto. Taasino kumapay di sa baling agluto, aber? Siyak? Ni Manang? Ha? Ilipas ko kumapay day ti buybuyaak. Kasjay. Saan ka mapan, ha? Apay nga inidap mo ti TV. Ingkagluton! Kat darasam! Siyak lang arudan tinagluto. Siyak pa'y lataginaw. Ala, mabitlaeng. Hayabak ni Manang mo, Dina. Dina! Dina! Oh! Umay ka man mataginaw. Ni Janan, nagmaturugan. Ala, si kanti aginaw dyan, ha? Nabanog ni Manang mo. Adda ka lang nagmalmalam dito'y balay. Iswa si kanti aginaw. Jana! Jana! Umay ka man ditoy! Apay ka di, manang. Darasam ti magnata ni maladaw akon. Apay, manang. Apay, adi mo plinansya to uniform ko, ha? Ha? Nalipatak. Ay, Anay ko na. Di nagkundutan na, manang. Nagsakit. nakasadsadot ka! Awan lang aruden tar aramidam! Kayat mo, tanayunak pa'y iti may sa... Puston, manang.
man, no adda ipaaramid ko kan ka. Aramidam adagos, ha? Wala nang. Anya nga iti pag-uniform ko, ama pa nag-eskwela. Nay, nakasangpat kayo gaya man nga agkapsat. Wan tatang, itay kami pa dito'y salas. Ay, agsil-silpon kayo manan. Kut, anya nga, awan mat maaramid. Nakaluto kayaon. Ni Jana ti para luto, saan ka di? Ngam saan mi anasangputan. Di mi amo no sa dino tinapanan na. Ha? Saan yu anasang patan? Hanya nga rod ti aramidan yo. Birukan yun na. Agawid tulad ta dayjay. Birukan pa'y laang. Birukan yo. Kat saan kayo nga agaw-awid dito'y balay, no saan yu ama birukan ti kabsat yaw? Ay, ang bagbagi yu laang ti pampanunutan yaw. Addan iji balay ko ni Jana, manong. Manipod ita, siya kun ti makaamukan ko ana. Pagadalag, tapno nasaya at ti masakbayan na. Awan ayat di puso yo. Isuan nakakaasi ni Jana di ti balay yo. Di yo ammo nga ipatag, awanan kayo iti konsensya. Mukwa. Ibagam ka dagiti anak mo, akanayon da amapan makimisa. Iti kasta, makasursuro da iti nasaya at akababalin. Tapno masursuro da ti makuna nga ayat. Tapno saan da mangidumduma. Nakakaasi ni Jana iti araramidin yu kankwana. Nalablabos pa ng babaunan ti trato yu kankwana. Ala nga rod. Sikan ti makaamok ni Jana. Talaga mo't. Ipaayak iti naranyag masakbayan. Kat sika nga amana. Naskan asulnitam dagiti nagkurangam kankwana. Isu asarong karam sagpaminsan. Kat ipakitam ti panangipatag mo kankwana. Nalawag ka di, manong. Uwan na ading ko. Aramidak dayta. No adda ayat kada tayo, ammo tayo nga rodmat ti mga asi. Ammo tayo nga ipatag ti kakabsat tayo, kan naragsak ti intay panaglalangan. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 3, versikulo 3. Saan mo nga ipalubos, apanawan na ka ti kinapudno titulag, kan kinamatalag. Mayarig dagitoy iti kwentas, nga igalot mo iti tenged mo. Isurat mo dagitoy di tapusom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Mami, mangantayon. Nakaluto kaming kiniyaya digna. Umuna kayon tulad ta namang rabii, anak. Diyak pa'y mabisin. Sige nga rod, mami. Yaya, mangrabii talatan. Saan kanupay ang mabisin ni mami? Adda na kay baga kanyak, nagkuyog kayo iti dayjay ang mamirmiraot. Asino ang mamirmiraot, mami? Asino pa'y ko ba? Dayjay agnagan iti Benjamin na nobyom. Daytoy tilaglagi pam si kababae. Diyak kayat dayjay ang mamirmiraot. Uray mamirmiraot ta nagagatmat nga aglakla ko, mami. Oy, friend! Pangaldawan, di ka di mabisin? Ah? Ayun, pasensyakan, nalipatak mateng. Ay na,
Siguro, isumanan ti pang panunutam anya. Sinermonan nakmanan ni Mami Itay. Taapay. Gaputaad da kano nakaidanon kan kuana, anagkuyog kami kin ni Benjamin. Anya? Para day talaabanag, sinermonan na kamanan. Apay, adang rod maramidan na, no di mo kaya't di anak ti amigo na, alaman. Natangyo dita! Gumatang kayon! Kapuros lang dagitoy! Dito ay, gumatak man di talakong. Umayan! Mano a kilo tigatangam, manang. Gumatangak iti upat a kilo di tabunga ti parya. Kan upat a kilo mat di tatarong, kan okra, ading. Bayam lang ti inana, no di nakakayat a manugang, ading. Apay, adang rod maaramidan ni Auntie Miriam? No sikat, ti pakaragsakan ti anak na. Kaslay din na minsan na pinasyar ko ni Nutche. Nagtadam ti panagkitkita kanyak ni mami na. Ay, nagrigat lakit din aya tinakurapay, manang. Mairuruman latan. Di ka maawanan ni tinamnama. Dumteng tumutla ti panawan, amaawatan na ka ni mami na. Mabit lang, umayan. Sapay ko man, tadyo uruan dito. Sika? Uwe, siyak na rod. Di na ka di paunagan? Sige, tapno di mo mat ko na. Sumbak ka. Agyaman nak. Flowers and chocolates para kan ka. Kan awatam da ito basit akaheta. Namin ano ka din nga imbagakan ka? Asaan ka akayat? Gapo taaddan nobyo. Dahil ka di ama mirmiraot? Agpada tayo abak nang. Rumbang ko maabak nang matlati pakiasawaam. Lading ita. Ngam agawid kan. Makaturturog ako. Kasla naalingag ko nga da kasarsaritam itay iha. Wen, mami. Ni Mang Edong di kasarsarita kitay. Agasin nyo. Adang regalo na. Talaga? Kat, inawat mo ka di? Ay, ladingitak, mami. Ngam saan ko nga inawat. Nambarak ko mangay. Rumbang ko ma, di mo pa ba inanjay tao? Taisuti kayat mi iti daydidadim ang mga sawakan ka. Pasensya kayon, mami, no salungasiyan kayo. Anya ngay nga rin ti maaramidan nyo, no jakmat kayo. Uray intulag dakon idi maladaga akpay laang. Ang mga nudumtang tumo laang ti panawan, apanawan kayo. Buisit talaga. Agim papanginakit din da dyan noche, papa. Oh, iyo. Bigbigat ngam agbasbasawang ka. Apay aya. Kumusta ti panang sarong karmo iti anak ni amiga Miriam, di rabi? Agasan niya. Di nakit din inawat dagiti sagot ko ken kuana at chocolates ken kwintas, papa. Aniya? Yala, bayam ta sa timangtad kanya amiga. Taisun tumatan timangtad iti anak na. Padasak man na napasyaran inton rabi. Ket no di nakpailayan kayat. Di saan laing. Nagado a babae dita. Hello, amigo. Nakaawag ka man. Amiga, mabalin ka ti kita pa inton pangal daw iti may sa restaurant. Sa dino ka di restaurant, ti kayat mo pagkitaan ta, amigo. Igasit nagtimol. O sige, amigo. Urayan nakinton madamdama. Bye! Hoy, Noche, Roda, saan kayo kadipay nga agawid? Anyat orasan? Alas 5 na. Ay, jak pa yan naputan ti oras. O sige,
Umuna akong armor. Taadapay date ko. O sige, sumaruno kami ton, Gina. Ay, panag-aawid kaya man, friend. Nalpas man ang tinagmalam at trabaho. Wen nga rod. Ay, nagpartak ngaglabas ti oras. Apay, di mo kadikayat ti agtrabaho iti mismo nga opisina yo? Ay na, friend. Jack kaya. Ngamin, pakibiyangan ni mami ti amin nagaraw ko. Mala, intan aguray iti pagluganan ta. Day takat ngamin. Tadi ka ngamin interesado nga agadal nga agmaneho. Di adaan ka kumaitan iti sarilim alugan. Agawid kayo ka din. Lumugan kayon. Taitulod kayo iti papanan nyo. Sige man nga, Rodan. May kan, friend. Lumugan tan. Ngamsakbay nga agawid tayo. Intayo pa'y agmerienda. Di kagdanag. Syaktag bayan. Sige man langan. Intayo nga rudan. Kasta nga rudan titulagan abalayan. Abalayan kunakунatan ay tantumatla titurong na. Si Kamat, mala, abalayan na tanga nga ron. Basta inton pit sa 28, inton umaya bulan, ti kalaysa nagiti anak tayo. Sapay la kuma. Tamaikanda ka madagos iti apo ko. Inton nagkalaysa kayon. Di kay madanagan, mama. Addan to nadagos apo ko yo. Saan ka di, honey? Hani tarupang. Ne, apay at tinumpang matindi itong. Anak ka di basol na ka. Awan basol na sa. Ngamla dingitak. Tawan ti mapasamak akalays. Kanla dingitak mat mami. Tasupringan kayo nga inak. Agam, iha, nalpasan titulag. Napagsasaritaan mi pa yan ti kalaysayo. Saan ka di? Jack kaya't ti makikalay sa iti lalaki at Jack mat ay ayatan. Pasensya kayo. Ngam itamat la arabi. Agtalawak. Uray awanin ti sanikwa ang matawid ko kada kayo. Sigurado ka kadi akaba alam ti agnad dito'y nano mo abalay mi, ha? Idinto takawayan ti datar. Kan sawali mo ti diding na. Jack kali kaguman tinapintas kandak kalabalay. No iasawa nakmat lang ni mami iti Jack ay ayatan. Katkayat ko. Intandandanin panaglokat ti klase. Agenrol ka. Ituloy mo ti agadal. Di kagdanag. Siya kun ti makaam mo iti panagadal mo. Nasayaat no kasta, friend. Ita, agad-adalan nila kay mo. One friend, kat maragsa ka na. Takayat na nga ituloy ti rinugyan na akurso. Nasayaat mat. Kat masiguradok. Makaturpos to nila kay mo. Sigurado dayta. Sapay ko ma, friend. Ay, sipod nagtalaw di anak ko. Di nakmatan sinarsarong karan. Kumusta nga taitan? Damag ko apagad-adalan na dayjay a Benjamin. Biro kagto ti pagnanay danda. Taalo ko yak ti anak ko nga agsublin dito'y balay. Kanayon nagbartek ni Edo nga anak ko, amiga. Nasakit unay, dirik nanay, di sana pan nakikalay sa ti anak mo kinkwana. Nakaamiris ako, amigo. Saan ko maarumbang ang nagtutulag tayo anaganak, idi babasit dapay. Ngam, gapo iti ayat tayo nga agtipon kumatikinabak ng tayo. Kan gapo iti ayat tayo kumanga agaabalayan. Di tabatan ang nagsasarita tayo idi. Ang gamita, papabasulin na ko ni Edo nga anak ko. Hanggang manya nga ron. Awata ka. Oh, si kamot day tamang Edong. Awan bibiyang mo, no siyak man da ito eh. No di ka po kan ka.
Sana ko mga barbar-tag ita. Pasensya ka na kuman. Ngam, kaslakapsat lang ang tipang ibilbilangakan ka. Agbiro ka iti sa bali a babae. Di nasaysaya at ngam iti siya. Ala. Panawan na kon. Awan ganas ko makisarita kan ka. Ayan mo. Umay ka pa'y biit dito sa salas. At damang birbiro kan ka asa nga ili. Mabit lang, umayak hon. Ma'am, orayin tayong ti asawa ka. Mami, Ay na, anak ko. Sipod pimanaw kay balay tayo. Di nakmatan sinarsarong karan. pasensya kayon, Mami. Makumi-kumak namin iji opisina. Imbag pa'y nila kay mo. Tayin tultuloy nagayam ti agadal. Gauray na kurapay da nga agina. Siyak di mang papaadal ken kwa na, Mami. Kat ita, adan iti may katlo at tukad iti kolehiyo. O ala, dito kayo pa ya. Inaktulungan ni nanang iti kusina. Agan-anad kayo iti panagawid yu, Mami. Agyaman ak iha. No kumatakayat mo ti agsublay jay balay. Dinagsaya at kuma. Pasensya kayon, Mami. Ngamjak kayat apanawan da Benjamin kanti inana. Ma'am, no kayat yo. Itulod na kayo ni Jebalayo. Tapno makapasyar kami matan, Ay, sige, Barok. Kan isurot tayo matan ani abalayan ko. Ay na, agyaman ak tanaawat yun ni Benjamin nga asawak, Mama. Malain tayo nga ro din, Nanang, umay kayo, antayin tayo agpasyar. Talaga? Imay diti balayo ni mamim? Anyang iti kunana, gayam. Imay nagkidaw iti pamakawan. Ken numabalin ka no kuma, agsubli ako ni Jebalay, ngamjak kaya. Taapay mat. Amumatan, adayo tinakiasawaan dagiti daddo makakabsat ni Benjamin. Ken nataangan matan ni nanang na, iso ajak kaya't ida panawan. Talaga naimbag ka tao, Fred. Ay na, bindisyonan na ka ti Diyos. Ang dapat kadwa masimang pet, iho. Wan pa. Iso ni Cathy, tagbalin nga asawak. Iso tinamagbaliw iti biyag ko. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat ken ka, iha. Kaya tagyaman si ka na mismo, na magbalbaliw iti anak ko. Kinapundo na nanipon saan ang nakikalay sa iti anak ni amiga Miriam. Nagbalinmot ka na mamartak. Agam na, sumra kayo. Lakay, agaw awis ni Sir Magno iti kalay sa ni Mang Edong. Ay kat mapantayo aba kahit. Narigat mat, no paayon tayo ida. Alangarot, An-ano sam kumalata ti agadaluan? Basit na angan apanaganos. Agtumpos kan. Kat agyaman na kankahan. Tasikat ti inted ti Diyos a para kanyak. Namin, no saan agapukan ka? Ang mga no aging gaita, aglaklako akpayla ang itinatnatang. Sikaat talaga. Saan ang maibibos ti panagyaman mo? Mala, maturog takit din. Ang mga no ikitagtagainap mo, kat agyam-yaman ka lang ta. Ay na, nagbiit nga aglabas ti panawanhan. Nakaturpos kan. Kat ita, adan trabaho. Kat kumusta mo ti trabaho? Kastoy, nakaragarag sakak. Taado dang itinasasaya at atat tao anang isursuro kanyak iti opisina. Kat arugyan tamot ti agornong.
Para iti masakbayan dagiti agbalintong anak ta. Wala kay. Rugyan tamatan apadakkelan to'y balay tayo. Itikas na, may mayat apagyanan. Ay katun bakit? Ayun kayam. Di balayo ka ni mamim ngay. Kasanumatan. Pagbalinenan nga apartment, tapno paabangan. No kaya tumatan ni mami ti makipagnaid dito'y, nasaysayaan pa'y. Mabit lang lakay. Iyalaan ka iti meriendang. Awan sa bali nga aramidan dagiti naganak, no di ti magsuporta ken mangbagbaga kadagiti anak da. Saan ket apilitan ida a makiasawa, wenno mga sawa iti saan damet nga ay ayatan. Papagayam, ditan tinagibusan ni may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakos man wano nasaya at ti kasasaad. Dahito iti kaya ti Diyos a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perde amin ang makan dito balay. Dinto pa'y ngamin makagatang iti uray basit la kumaaref. Siyak samat ti paspasagidam. Kat asino kumapay? Sikat ti agtrab-trabaho. Makitam kumamot ano niya ti kang runaan akasapulan diti balay. Nagrigat ti awan ref na. Saan ka kadin nga agungat? Di mo matgayam amo ti mangrik na. Idi pa'y ngay bagbagakkan ka akasapulan tayo ti ref. Lala, pasensya ka na. Tayo mayak dito yung accounting office. Okay lang, si Kakit Timot. Umay kula ko madamagan. No kaano ang may release ti bonus tayo. Madaman akwen-kwentaan mi. Apaman ang mapirmaan ni boss, maala tayong ton. Nasaya at no kasta. Adang amin kahit ko agatangan. Amin tayo nga empleyado, kat agur-uray iti bonus tayo. Huwag nga rod. Kasapulan tayo mat ngamin unay ti kwarta. Oh, Mare, si Kaman. Umayak man makiref, mare. Ay, katwan umunag ka. Nagrigat at talaga ti awan ref na. Ay na makagatang kayong tumot Iparef ko kumaday ti ginatang ko akar ni ti baboy kan manok. Ay, adapay nga't na lugar na. Kisaya kun aday naka-freezer. Taigay ti pangikabilan ta kadagita. Ay na, nakababain una yan, mare. Ay, unay kamutin, Mare. Okay lang ka di. Ala, umay ka ijay kusina, ta iref ta dagita awit mo. Sa dino tinapanamba kayete. Napaanak di tabalay ni kumarek. Imparef ko dagi karne a ginatang ko. Kasta. Duan ti ref da. Sika, kaano ka ngay mat agumatang iti ref tayo? Ay na. Dandanin. Isuasan kan nga agreklamo. Kasapulan tayo nga rod ti ref. Amok. Ngam aguray ka Tas saan abasta mapidot ti ref. Kasapulan na mayurnungan. Ay, unay katoy bakat kun aya. Nagtal na ka man. Di naksagid-sagidan. Napudot ti ulok ita. Kanayon mat anapudot ti ulom. Di kamot gayam mangrik na. Mapanak pa di tabalay ti kumarek tapno makiref. Agasam nga iday tapa ng parparigat mo kanya. Ala. Isaganam nga rodan ti pangrabyan tayo kadagiti ubing. Adda naluto asidaan nga inyawid ko. Tapno saan kan nga agluto. Manayunan tumanan tirorod mo. James, adan di bonus tayo.
nagmayaten. Thank you, Nasapa a pinirmaan ni boss. Iso nga in-release min adagos. Kasta ati mayat. Ada siguro gatangam anya. Ada nga rod. Kaya't kumanmat a sorpresaan ni misis ko. Dayta ati nadungo nga asawa. Manmanong ita anti mang sorpresa iti misis na. Tapnos anak asungsungitan na kanayon. Nalakalaang matiref kat ita, Mare. Ibagam kinilakay mo, tagumatang itiref yung. Idi pa'y nga ibagbagak day tamare. Kaslaawan mo timang manggag na 1 awan. Ay na, agur-urnong siguro pa'y matan. Nabaybayagan nga ibagbagak. Saan pa'y nga taan nakaurnong aging gaita? Adan samat kurkuripot nilakay mo. Yakman amo mare. Amo na mo takasapulan mi una itiref. Ni, Mare, adamot nagsardeng alugan ijay sangwanan ti balayo. Wan nagpaiso. Apay nga to dayta. Inka kitaan, Mare. Sige mare, agawidak pa'y nga rod. Ay, agoy ka. Alaang pa di imparef mo Mare. Ay, wan gayam anya. Orayan nagtituyan, tayo nakalaan. Anya ti makunamba kayat. Nagatang kunda ito'y nabayagan akid daw am aref. Nakalbay day ta aref. Anya mo't dayta a klase tiref. Saan ka naragsak? Saan ka di aref ti kayat mo? Saan akas nga style ti kayat ko? Jay ada kolor na. Nyamot dayta. Anya ayat ti kayat mo nga style? Jay ada kolor na kan duwa tiri daw na. Kayat ko, silver, saan apuraw. Kunak man nun naragsak ka, taadan ref tayo. Nagmadi mo tayo ginatang mo. Gimatang ka lang arudon. Jay pa'y kadaanan nga style. Ay, wow! Kabarbaro aref! Ay na, nagbongga, manang! Adan ref yun! Anya nga iti wow dita. Ay na, kat na nagmayat! Naglawa iti uneg na. Ado ti paladpad na. Kan, ay na, ti kolor na. Pang sosyal talaga. Yakla kayat dayta re. Ala ni manang. Talaga adi mo amo ti agapresyaan niya. Ay, kat no nagngina daytoy aref. Anya nangina. Kat no kadaanan nga style dayta. Ay namanang, napintas daytoy a brand. Kastoy jaref mi ijabalay. Gimatang gayam ni manong mo. Ngam di namot dinamdamag no anya ti kayat ko. Kaya't nakasiguro a sorpresaan Sa anak mo ta na sorpresa. Ay na, kastakan talaga idi pay laeng, manang. Di mo amo nga apresyaran ti effort dakan ka. Imbes ko mga thank you ka kanila kay mo. Ang nakamisuot kakit din. Manong James, agawid akon. Nagbit ka man na pimbasyar. Di magasak na ang biit. Kat nakita na dagayang baro a refyo. Wen, ginatang ko para kan manang mo. Tainal daw nga agrekreklamo. Ang amita taing gatangak. Ay, siyak pa'y tidakas. Kasta talaga ni manang ko, manong. Idi pa'y laakasta ti ugali na. Ay, jak man amo. Tasan ama kon kontento. Kat no nagmayat jay ginatang mo, aref. No siyak ti gumatang, kas di a klase kan brand ti gatangag. Saan ka nung amin anasurod jay kayat na akulor kan style? Ay, bye-bye amon ni manang ko, manong. Adakan kwa na ti problema. Gaputa di na amo ti makontento. Wow, Mare. Sinorpresa na kagayam nila kay mo babaan itiref. Agasam day tangay apanang dungo na kankan. Kasta unay mo't nga isam mo, mare. Ay na, no siyak ti sorpresaan nila kay ko itiref. Arako, pag iti kasta unay kay kayat kun samot ti masorpresa. Ay, di tati nagdumaan ta. Ay na, saan ka naragsak iti day ta sorpresa kan kanila kay mo? Apay ko maamaragsakan na. Saan aday di aref ti arara paapag anya?
Di na pala isubli. Ay, si kakit dimat. Narigat kagayam nga ay-aywan. Ay na, nagmayat mo tanday ta blouse mo. Bagay mo unay. Nalakalaang day ti manang. Ginatang ko ijay ukay-ukay. Ay, awan lat panawan ko ama pan-agukay-ukay. Kurang pa iti aldaw ko alpas at dagiti nagado at trabaho ti unag ti balay. Ay, kasta talaga ati plain housewife. Yak pa'y masangon ti shopping para iti bagi. Ni Manong James, nakatugaw dita. Mangag na ka, Manang. Saan na ka amang mangag dayta? Busy, agbasbasa. Anyasaan, mangmangag ko amin na pagsarsaritaan nyo. Kung ano nakakonsentrate ka nga agbasbasa dita, Manong. Siguro, mas bagay ko dayta a blouse no siyak ti mangisuot. Ay, di mo dawatan dayti kanyak, Manang. Tapaboritok dayti a blouse. Uray no ginatang ko lang, ije ukay-ukay. Oh, apay nga, James. Saan kan samatan nga agurder iti si daam? Saanen, Lala. Adabalon ko. Amumuten, agtip-tipidak. Sa bagay, may maya tilotong bahay ako nada. Adda ngamin iururnungak. Kunang matanagatang mo di appliances a regalom ka ni misis mo. Ah? Jay ref. Wen, nagatang kon. Adamanan kayat ko agatangen para kan bakat ko. Uy, talaga anadong mo ka iti asawam Manmanuti kasta. Isungarod nga agtip-tipidak. Tapno magatang ko, ti kayat na. Ala, mangantay yung arudan. Tani, pa nagtatrabahon tumanan inton madamdama. Ipadawat kong dagito'y na dumaabado. Ay, umanay pa'y lang mat dagito'y kanyak, Manang. Iso ako kwakon sige, alaamon. Manmanon ti umanay abadok. Talimok magak mat ngamin. Di ipadawat mon, kasya kun ti mangusar. Makat. Ni, adamat gaya man ni Manong James. Anya ti alaramidan yung agkapsat. Impadawat kun ka ni ading ko dagito'y badbado asaan nga umanay kanyak. Nasayat mat. Tanapon no day ta kabinet mo iti badbado at di mo matususaran. Ay mo gayam. Oh, para kan ka bakat. Wow, nag-sweet matan. Anya na ito Lukatam ngamin Ay, ni Manong James talaga. Mahilig iti sorpresa. Blouse? Wow! Kasla Jake, blouse ko akayat mo, Manang. Ang brand nyo dayta. Ada pinagan na. Ay, nangina dayto'y Manong. Awan nangina, basta para kan ni manang mo. Ay, ada ko mamat mang regalo kanya kiti kasta. Naglamuyot mo't unay ti tela na. Kasta ti uso ita, Manang. Ay, bagay mo dayta, tanalukmag ka. Diyak kayat ti kolor na. Anya? Ay, apay adi mo kayat. Kat maibagay mo't kan ka, tanapo daw ka. Sagmamano daytoy, James. 1.5 lang mata. Oh, kita ang manday ta, Manang. 1.5. Idinto ta jay blouse ko nga ukay-ukay kat sanga gasot laeng. Intad mo la kumakanya kung jay kwarta nga inggatang mo. Tainggatang ko langan iti sidaan tayo. Ala ni Manang. Imbes ko mga apresyaram day ta regalo ni Manong. Jakla ko man gimat gatangan. Kat no nakangingina. Jak mo't nga rod kaya ti tela na. Kasta mo't ti kulor na. Makapadismaya ka mat amaikan iti regalo. Tuwin nga rod Apay akasta ka, Manang. Kunak man, no kunam nga inggatangan na kanila kayo mo itinangi na a blouse. Jak pa'y mo't nakita nga inusar mo. Jak kaya ti tela na. Iso ajak us-usaran. Kaya't mo asawan, nakadulin laang. Wana, aday jay anak kahanger. Ay, sayang mat. Mom, numano ti kanginaan a blouse nga inusar ko, 300 laang.
1.5 di ginatang nila kay ko para kanya. Ay, agasam ngay, nagnina, idulin mo laang. Ay na, makitam laeng, mamati no kayat mo. Ay na, nangaton sa unay nga minti standard mo, mare. Nga mamom, no siyak ti sagutan nila kay ko, uray pa'y mano ti gatad na, apresyaret lata, tasaan ajay gatad na tinapatid kanya. No dikit jay kayat na, no apay ay sagutan na ka. Diyak la ko man inggat gatangan ni manang mo iti blouse na. Apay matmanong. Saan naman nga usaran? Nakadulin latan iti cabinet na. Ay, sayang mat. Sapay nagnina dayjay. Ay, idi ingatangak iti ref. Pagarup ko, anaragsak. Angam, ay inuntan nakpay. Una yan. Ay, di na nga taam mo. Asakbay amagatang ko dagita, kat ado dagiti sakripisyo nga inaramid ko. Nagtiptipidak, tapno makaurnungak igatang ko. Sapay la kumaa. Tamaamiris ni manang ko dagita, manong. Ay, ngamtay ko namon, sa bali ni manang mo. Ay, awanan tiganas ko amang tagpay kankwana. Nadismayaak itikas deng ugali na. Oh, naluton ti merienda pagsasangwan tayo. Ayan ni manong mo. Rimwan mat itay, manang. Kat saanan ang nagsubsubli. Napanan na ngayon. Agpaspasugnod sa amatan ni manong James. Si kamot ngamin, manang. Nagadun, ti ginatang naparakan ka. Angam, di mo man la ipakita ang naragsak ka. Imbaga na daytakan ka? Katuan. Kasi ka, di mo ammo timangrik na. Nasaktan tirik na ni Manong. Ay, masyanak paikit di kan kwa na. Kasta ka di? Wan, manang. Ay, di mo ngamin ammo ti agapresyar. Iso asikamat ita ti mangay ayo kan kwa na. Lakay, umay ka manganan Berberukan da ka. Napnapanam aya. Sana ka mabisin. Kaya't mo ka di tayalaan ka iti kanam diti salas. Awan ganas ko amangan. Wan gayam lakay. Agyaman na kadagiti banbanag nga intad mo kanyak Amo kamin anasaktan tirik nam. Ar-aramidok ti amin para kan ka. Agsak-sakripisyo ak. Tapno magatang ko ti kayat mo. Angam, anya tinaganap ko. Kusilap kan ungat. Day tatibidot ko lakay. Kat dumawdawa ta kiti dispensar. Siyat ita, tiyada sorpresa na kan ka. Anya day ta? Agbalbaliw akon. Sursuruwak nga ikan patagdagiti amin na sakripisyong kanyak. Kan iti pamilyata. Kunkunam laang day ta. Saan? Agpayso ti bagbagak. Inton bigat, mapantayo makimisa. Kaya't ko nga isuot di intad mo a blouse ko. Talaga? Katuan, nagasatak tayo ni kanak iti regalo uray awan okasyon. Saan nga amin amisis, adda mister na akasken ka, lakay. Tal na kumakan kapya ti adda kada tayo, tapno natalina ay latta ti biyag tayo. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17.
Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyak. Oh, si kamot gayam mayang, anya ti maipaay ko. Di nakadipastrakan. Kwa, kayat ko kumati maturok ta sa guyop ti panak. Alas tres pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa itirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak lang makisarsarita kan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman lang. Ala, upadag ka. Ay na, in kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya, abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di ka pala na irwam kanyak. Umayak lang makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapita nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas na tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan dita balay da Vering anya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, maluman. But, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikaruba iti agsapa, kat sa kalaagawid iti malam. Anya ti dakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay di balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat, nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ba, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukas taman ti aramida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramin mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, Vireng. Umay kayo ikan iti abukado. Ipaloom yun to. Ani? Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko na dita di kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo di kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inal daw lakit din nga umay dito balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na di kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasan ang nasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak mo't amang papanaw kan kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kadyak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik ko dak. Si kagayang mayang, anya ti masapol mo? Umayak lang makisarsarita, tawan ar-aramidat ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak namin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsinda ka. Ay na, nagmayak da ito'y tugaw dito'y salasyo. Kutsyon, Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsenda, awan ti bagas mi ita. inton bigatin nga ka makitsinda. Ang sarsarita takip di.
Awan matinas ka na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumuartan, inak makitsenda. Intun madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Isungarod nga inak makitsenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar kan kape kat awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparuwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agi nadakman dito'y sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga agi na naakbiit. Ay, asino nga tadi agtuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilukaton tiri daw. Asino kayo, Milet? Umayak man makisarari. Tinalain ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ang alinabaak. Inako nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man. Adamanin day ito eh. Viring, umayak man makisarasarita. Among kade. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Nang imas tupay mutla ang tisidsidaon mingam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalayo. Tadi tangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Ay, Wala no may kan! Umunag kan ti tabalayo! Sige. Agkapi kalat pa dito'y salas won. Tainak iti kusina, mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan kan Ay, nasaanon. Sige. Agkapi kalat pa dito'y salas. Ay, among ka di bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, na yan. Na yan dahi di babae. Saan na tanga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang nga ruden. Inkayakar ti malukong mo, talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isublain ton madamdama. Sige nga rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siya, ado pa ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman na ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati karoba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laang makisarsarita, iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam diti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisa, talo ti bulong ti kayo anaragreg. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay aggaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutanan. Inton bigat ka nga agait. Ay, saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat ka launa yun, aya. Ay, wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken ore di tao nagtibalay me. Nadalos lata. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Apay no agawid ka mat, tayong kamat agdalos ija balayo. Inka agwales ija paraangan yo, kasjay. Ay, masadutak pa yan. Alangaron, tayong nakdi talikodan ti balay. Inak aggaik. Alain taagait ka. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang, sa anak ka makatrabaho, no, da kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapulas ka man. Papanam.
Anya ti ar-aramidam di ti paraangan mi. Sang-sangpet ko, ket apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pay dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, napay mo. Ngamin, manaktak kalaang mayang. Mangsinga kala iti kaarubam. Awan kat babain mo ah. Na, naglastog kan. Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasya, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gaputa aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta sika, day tala makikaruba ti ammom. Di kan sapay agdigdigosan. Pweh! Na, naglastog kan. Alakiting, agawid kan, taing ka digos. Apay mayang. Anya ti ar-aramidam dito'y paraagan me. Umayak laang mat makisarsarita, tataanas. Na, apay. Anya ko matipagsasaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngaming itay kinimile. Apay. Kano ko namlan asino, tatang? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. Apay aya. Ay, mabusurak ka talaga kenkwana. Apay. Kunamlan asino, lastog a babay. Apay. Naa. Awan ya ka din ti sabali nga isong batnaw, no di apay. Apay. Hay! Abatan na mabusurak no kastoy! Agawid ak manlangan! Nay, apay. Hay! Ah, Tasumong bat kalat tata! apay. Hay! Agawid ak manlangan! Na. Ay. Ay, masuron matlaeng. Ay, day tala mapan makiis istorya iti kaaruba. Ti ammo na nga aramiden. Hello, ading! Kabarbarukan sa diti ayan miya. Kay takalaang makita. Wen manang, siyak tinakagatang iti daytoy abalay. When ngagpaiso, ta for sale day ta abalay. Si kagayam tinakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang. Saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamot iti TV. Wen, ipalpas ko lang day ti buybuyaan. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. Ano kasta? Isu daytoy tay mangmangeg ko asarsaritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang! Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan ada pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugak, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasinga ka kano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ija balayo?
Ah? Kwa? Adda tay inted ididay di katubanga. Ngam nakadulin. Tasaan ko matabas-basaan. Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam. Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadag iti kakaarubam, gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa? Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa? Tungpalem ti ko na ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumakit kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa? Kat, welcome kalata iti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ijabalayo. Kaya't mulat ta nga umayak dito'y balayo? Wana, takayat ka nga ibing layan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itaka lang ang makita mayang. Nagapom ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inya dalan nakmanen iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya at ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako, tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayom kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, gayam. Adda maangay a Bible study iti balay dateryang nukas na amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amangyadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, una. Sige, umayak tumat, mayang. Ay na. Maragsa ka nakparakan ka, ta nagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaray. Wana, kat agyamanak, tadda kayo at imulong kanyak. Di kagdanag kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Adamot ten trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dahi ti atrabaho. Dahito yan ti makuna a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anaskan nga aramidam para iti pamilyam ken para iti na espirituan a biag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta diti parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta ditoy, mapanta ijay mon, tagumatang ta iti bado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no addan tupay oras, inta ang paparlor. Nagadon tinaibagan ti Reza. Mas daawak ka. Takas laad parikot mo. Imbang kapay tada kwartan. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kastaman idi na palabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amo. Akasla na sakit tinakam na, nga mangtad iti buo asweldo. Anya? Mung Teresa, nagalas ti ugali ti amo. Kanayon nakpay nga umisyon. Ay, imbag kanyak tanaanos ti amo. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayunan ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pa ti amo. Ti amo, saan anasaya ti ugali na? Numaminsan, kaya't kung ti agik ka takas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agik ka? Di ka agdanag. Tulungan ka.